Yesu nashimwe cyane muhawe umugisha n'uhoraho yari mu juru n'isi ku mwanya nagomba kubabwira ibintu bituma udashobora gukora vesi cyangwa ngo stress ntiyabike guhera. Icya mbere urakunda gutwenga ukiha amahoro wenyine. Icya kabiri urashobora kuba wenyine nko muri chambre nko muri douche ubona kuri wenyine ugafata umwanya ukitoza ukikinisha ugatwenga ukaryoherwa ugatamba. Ibyo biratuma stress zigabanuka. Icya gatatu ugakunda siporo uriko uragira siporo biratuma n'ibiri stress ufite muri wewe ibyiyumviro bibi biri muri wewe bigabanuka. Icya kane gukunda gutamba ugashiramo nk'indirimbo y'umukristo ugashiramo nk'indirimbo z'Imana ugatamba ukaryoherwa cyane. Ibyo biratuma stress zigabanuka. Ikindi gukunda marche nature ugakunda nature ukagenda ahantu nko mu ishyamba ukahaguma ukaraba inyoni ukaraba nyine ibintu nyine biri mu ishyamba biratuma utuza mu mutwe. Ikindi gukunda kuja kuri piscine nk'abashobora kujayo, gukunda kuja hariya kuri Tanganyika ukagenda ukaraba amazi ukaraba abantu ariko bararyoherwa. Ibyo biratuma udashobora kurwara visi cyangwa stress zigabanuke. Ibyo rero ni byiza cyane kuko biranakongeza n'iminsi yo kubaho, biranatuma udasaza n'ingoga, biranatuma utaboneka uko ukuze rwose kubera uba wenyine wiha amahoro. Yesu rero nabahe umugisha. Amen. Yesu abagirire neza abahe kuramba muzobona tukabona